17 je časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Duhovni i spiritualni leksikon civilizacije. Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je u emisiji Atlantis trebalo da čujete ponovo razgovor sa profesorom Edvardom Hermanom, a povod je srpsko izdanje knjige Politika genocida profesora Edvarda Hermana. Međutim, eto, realnosti, događaji u našoj neposrednoj stvarnosti su uslovili da se ova emisija na neki način nastavi i da se postavi u sklopu onoga što je profesor Herman i David Peterson što su istraživali kao politiku genocida. Naime, pokazuje se opet da svetski poredak, njegov fundamentalni delotvorni princip, njegova realizacija projekta putem najrazličitijih mehanizama u koje pored pretnji, podmićivanja, ekonomskih sankcija, subverzija, organizovanja terorizma, agresije, okupacije, spadaju i institucionalna rešenja, institucionalna sistemska rešenja, na primjer u okviru akademskog diskursa koji je uklopljen u trougao znanje, moć, mediji, i on se pokazao ovih dana ponovo u nekom smislu obrasca delovanja. Ispitujemo upravo ovaj trenutak koji je nastao nakon što je u Kanadi Institut za istraživanje genocida pokušao da zabrani uglednom naučniku svetskom, doktoru Srđi Trifkoviću, da održi predavanje na Univerzitetu Britanska Kolumbija u organizaciji Udruženja srpskih studenata na ovom univerzitetu, dakle Britanska Kolumbija. Danas ćemo se baviti ovom temom, dakle o čemu se zapravo radi i kako je do ovoga došlo. Na telefonskoj vezi je upravo doktor Srđa Trifković. Dobar dan, odnosno dobro jutro. Dobar dan, drago mi je što sam gost vaše emisije. Ovdje je jedno kišno zimsko jutro, a pretpostavljam da ni kod vas nije mnogo bolje. Pa eto, zima nekako pokazuje da nije na izmaku, da je još uvek delotvorna, ali eto vidimo da i oni mehanizmi koje je, rekla bih, savršeno opisao profesor Edvard Herman i David Peterson u knjizi Politika genocida pokazuju se na slučaju onoga što jeste nastavak politike na prostoru bivše Jugoslavije i sada na polju koje je, eto, koje bi trebalo da ostane prostor slobode, a to je akademsko polje. Ja bih vas zamolila da našim slušalcima opišemo šta se dogodilo, kakva je to situacija nastala nakon što je izvršen pritisak na rukovodstvo, na rektorat, na upravne odbore Univerziteta Britanska Kolumbija sa namerom da se vaše predavanje koje je zakazano za 24. februar na ovom univerzitetu ne održi. Dakle, pritisak je u vezi sa tim. Afera nije završena, zato što je u petak Udruženje srpskih studenata koji organizuje moj nastup dobilo pismo od zamenika predsjednika, odnosno zamenika zaduženog za pravna pitanja, u kome on samo kaže da je politika univerziteta da se dopusti slobodna razmena suprotstavljenih mišljenja, i u tom smislu je kao dodatak poslao pismo predsjednika koje se odnosi na jedan drugi skup pre 2 godine, 2009. koji se ticao Bliskog istoka, a kada su propalestinski studenti pokušali da zabrane nastup jednog predavača koji je branio izraelsku poziciju. Međutim, ono što posebno zabrinjava u kontekstu pokušaja ovog takozvanog instituta da se moje predavanje spreči
jeste njihovo insistiranje na uključivanju onoga što oni nazivaju negacijom genocida u Srebrenici u čitav paket negacije holokausta. Drugim rečima, da se, da tako kažem, na mala vrata prošvercuje kriminalizacija negacije srebreničkog genocida, pod znakom navoda, u isti i etički i pravno sankcionišući red veličina, kao što je recimo tvrdnja negatora holokausta da je u Treblinki, Auschwitzu ili Majdaneku se desilo ono što se desilo. Tako da imamo jedan vrlo jasno profilisan pokušaj da se ono što oni opet nazivaju govorom mržnje, znači dovođenje u pitanje zvanične haške verzije srebreničkog slučaja, a inače ta verzija je puna i logičkih i forenzičkih rupa, da se znači zabrani bilo kakva debata, jer eto tobože presuda Međunarodnog krivičnog tribunala u slučaju generala Krstića je stavila tačku na bilo kakvu dalju debatu i dovođenje u pitanje te verzije je znači ravno nečemu što treba da bude na udaru zakonodavaca. Da, sad nakon što je najavljeno vaše gostovanje na ovom univerzitetu, na neki način možemo reći da tema nije bila jasno profilisana, tema vašeg predavanja. Međutim, čitava stvar se nekako opet u sklopu, možemo posmatrati, dešavanja sada i na jednom širem svetskom nivou i mnogo složenije i kompleksnije, dešavaju na internetu u okviru tih socijalnih mreža i najavljeno je vaše predavanje i najavljeno je da će biti problematizovane one ključne i najspornije i najbolnije tačke, dakle neuralgične tačke onoga što jeste nedavna srpska istorija i srpska budućnost. Dakle, spominjeno je Kosovo, spominjena je bosanska drama, spominjena je Srebrenica i spominjena je trenutna situacija u Srbiji, je li tako? I takođe značaj neosmanske politike Turske. Dakle, sam naslov predavanja je Balkan, neizvesni izgledi za nestabilnu regiju. Ovo što ste pomenuli kao odrednice će biti naravno uključene u taj jedan širi pregled i ono što je važno istaći jeste da Srebrenica kao takva uopšte nije ni bila predviđena kao tema, ali ono što je opet indikativno za one koji pokušavaju da spreče slobodnu razmenu mišljenja na akademskim institucijama, i to se ne odnosi samo na pobornike tog srebreničkog kulta, odnosno mita muslimanske žrtve i srpskog koljačkog sadizma, to se odnosi na čitav niz drugih pitanja. Recimo, maltene je nemoguće u jednom zapadnom univerzitetskom kontekstu se kritički osvrnuti na izvorne tekstove islama i na njegovu istorijsku praksu kroz 13,5 vekova ili imati jednu ili ozbiljnu kritičku analizu postupaka i ponašanja osnivača te religije Muhameda na osnovu čak islamskih sopstvenih tekstova. Da li je to... Rečima, to se stavlja odmah pod firmu islamofobije. Na isti način nemoguće je imati ili ozbiljnu debatu recimo o pitanju položaja i prava homoseksualaca u savremenom društvu, jer bilo kakvo suprotstavljanje tezi da recimo brak osobe istog pola treba da bude i u pravnom i u društveno-moralnom smislu vrednovan kao tradicionalni brak je automatski homofobija i tako dalje. Znači, spisak tema koje su praktično postale zabranjene ili krajnje škakljive za univerzitetski diskurs je podugačak i možemo reći da je čitav strah od politički korektne univerzitetske policije naveo niz mlađih autora i profesora da se tih tema sa svim klone, pogotovo ako nemaju doživotnu tenuru, odnosno ako im je
kontrakt podložan obnovi, jer ukoliko se za njima vuče rep kontroverze, to može da bude fatalno po njihovu akademsku karijeru. Veoma je zanimljivo da nam date i vaše objašnjenje, s obzirom da ste vi doktorirali u oblasti istorije na Univerzitetu u Southamptonu u Velikoj Britaniji i da ste u Univerzitetu u Sussexu također se bavili međunarodnim odnosima, odnosno da ste se i tamo školovali. I ono što je zanimljivo, vi ste imali kao predavač iskustvo na svetskim univerzitetima, potom imate izuzetno iskustvo u oblasti novinarstva, na najvišem nivou i u okviru i delovanja kao politički savjetnik. Neko ste ko je na jedan zaista briljantan način obavljao čitav niz poslova koji su relevantni za procenu ove sadašnje situacije. Da li je situacija u okviru univerziteta, u okviru univerzitetskog diskursa bitno pogoršana u odnosu na, recimo, prethodnih 10 godina i kakva je vaša ocena razloga zbog kojih je došlo do jedne, kako ste vi rekli, tabuizacije određenih tema, insistiranja na političkoj korektnosti i to na način pritisaka koji su i institucionalne i vaninstitucionalne prirode? Pa rekao bih da je došlo do znatnog pogoršanja stanja u toku proteklih deceniju do deceniju i po, i to odražava sazrevanje jedne nove generacije akademskih kadrova koji pripadaju onim poznim baby boomerima, znači ljudi rođeni 70. godina prošlog veka, koji su već internalizovali izvesne, da tako kažem, politički korektne koordinate pogleda na svet. Tako da više nema one generacije koja je još uvijek bila spremna da na jedan neideologizirani način posmatra stvarnost. Ovdje, drugim rečima, smo na pozicije od uticaja, na važne položaje kako na katedrama, tako i u univerzitetskim administracijama su došli ljudi koji su produkt jednog, možemo reći, gramšijevski neomarksističkog pogleda na svet, u kome je samo klasična dihotomija između radnika koji nemaju da izgube ništa osim svojih lanaca s jedne strane i vlasnika sredstava za proizvodnju s druge strane, zamenjena sveopštom mantrom rase, pola i seksualnosti. Drugim rečima, dinamika svetske istorije u percepciji tih novih klinaca, da tako kažem, koji danas su u poziciji da kontrolišu vodeće akademske institucije zapadnog sveta, se svodi na tenziju između obojenih i belih, između gejeva i straight i heteroseksualaca i između žena i muškaraca, pri čemu su naravno mrtvi beli muškarci stigmatizovani kao deo nasleđa evropske kulture i civilizacije od koje se treba distancirati, a u prilog onoga drugog. Tako da je istovremeno jedna od tema o kojima je apsolutno nemoguće imati otvorenu debatu na zapadnim univerzitetima pitanje imigracije, odnosno pravo tobožnje raznih neasimilovanih i asimilaciji nepodložnih kultura i naroda da recimo migriraju u Europu i Severnu Ameriku je uzdignuto na status jedne svete krave koja je apsolutno nedodirljiva, a pominjati recimo pravo autohtonih naroda da očuvaju dinamiku svog nasleđa, kulture i tradicije se a priori proglašava za rasizam. A koliko onda znači da su samo pseudo teme, dakle iskonstruisane teme, moguće kao predmet neke intelektualne debate, odnosno koliko se simulakruma uvuklo u takvu važnu instituciju kao što je univerzitet? Pa to je prosto neverovatno. Da bi pogledali strukturu i silabuse kurseva iz recimo ženskih studija ili afričko-američkih studija,
ili gej i lezbejskih studija, to bi moglo da deluje maltene tragikomično, jer da je neko recimo pre 25 ili 30 godina takve silabuse pripremao i prezentirao, ljudi bi mislili da je reč o nekoj farsi ili parodiji iz nekog satiričnog magazina. A recimo moj sin Teodor, kada je došao na Univerzitet države Illinois u Urbani, gde je studirao od 2005. do 2009. Je u prvoj godini imao, u stvari u prvom mesecu imao takozvanu orijentacionu, i to za svakog studenta obaveznu seriju indoktrinacije u duhu političke korektnosti, gde je između ostalog studentima rečeno da, recimo, ako počne da im se nabacuje neki gej momak zainteresovan za njih, ne treba da budu agresivni i a priorno odbojni. Naprotiv, treba možda i da istraže i one aspekte sopstvene seksualnosti za koje nisu znali da je latentno prisutna, jer eto, Bože moj, treba eksperimentisati i sa svim mogućim alternativnim životnim stilovima. Drugim rečima, eto, ja vam dajem sad ovdje jedan mali konkretan primjer jedne monstruozne mašinerije za indoktrinaciju mladih ljudi, upravo u duhu tog gramšijevsko-frankfurtskog neomarksizma, koji je, samo ponavljam, uzdigao rasu, poliseksualnost na status mudračkog kamena koji objašnjava fundamentalne tokove svetske istorije. Da, ali kada bi istraživali sada fondove, odnosno finansiranje projekata koji su upravo ovi o kojima ste govorili, vidjeli bi da su ti fondovi itekako odgovorni za preusmeravanje akademskog diskursa na određene teme i pitanja, i u smislu, dakle, njihovog određivanja. Dakle, s jedne strane se preko analize kretanja novca u okviru ovakvih programa može pratiti i šta je ono što je zanimljivo elitama, a dakle u smislu istraživanja šta u budućnosti, a sa druge strane formatizacije akademskih građana i akademskih studija u smislu koji neće biti problematičan za dalje kretanje puteva moći. Da li vi imate takav utisak? I vratimo se malo na ono što je Institut za istraživanje genocida u Kanadi zapravo pokušao svojim pritiskom, vidjet ćemo da li će to i biti realizovano. Kako vi ocenjujete, dakle, uopšte mogućnost i sam čin ovog pritiska koji je u ovom slučaju se profilisao oko pitanja genocida, odnosno politike srebreničkog masakra i problematizacija genocida u tom prostoru? Prvo nekoliko reči o tom takozvanom institutu. To je u stvari jedan front bosanskih muslimana, jedno Potemkinovo selo, na čijem je čelu neki anonimus po imenu profesor Remić, a na čijem savjetodavnom bordu je između ostalog Marko Atila Hor, britanski srbofob, profesionalni srbofob, inače sin hrvatske povjesničarke Branke Magaš. Taj tobožnji institut, koji u stvari samo postoji zarad promocije mita o srebreničkom genocidu, je sam po sebi jedna institucija koja se bavi negiranjem genocida, kada je recimo reč o Jasenovcu i o ustaškim pokoljima Srba 1941-1945. Oni imaju na svom sajtu jedan skandalozni tekst upravo na temu srpskih žrtava, u kome se najgrublje falsifikuje istorija i recimo objašnjava, po znacima navoda, posetiocima sajta da je u Hrvatskoj bilo više logora iz prostog razloga što je pokret otpora u Hrvatskoj bio snažniji nego u Srbiji, gde od jeseni 1941. pa do leta 1944. otpora nije ni bilo. A naravno znamo da su kao prvo logori u Hrvatskoj stvoreni daleko pre nego što je pukla prva ustanička puška, da su pokolji u recimo Bjelovaru krenuli već krajem aprila 1941.
a da je i taj pokret otpora u stvari sve do pred kraj rata bio 90% srpski, gde su samo vodeći partijski kadrovi bili iz redova Hrvata. Onda takođe pada u oči da je taj tobožnji institut na svom sajtu nastavio da blati generala Louisa Mackenzija, koji je zbog svoje nedovoljne spremnosti da prihvati muslimansku verziju rata i zbog svog integriteta, jer on je i razobličio razne propagandne igre i nameštene eksplozije i tako dalje. Taj institut perpetuira mit o njegovom tobožnjem silovanju bosanskih muslimanki, šta više u maltene psihodeličkom nekom duhu se iznose tobožnja svedočenja žrtava, uključujući i svedočenja za navodne datume kada je savršeno dokumentovano da general uopšte nije bio u Bosni i Hercegovini. Dakle, reč je o jednom čisto propagandističkom outfitu koji sebe naziva institutom. To vam je isto kao kada bi neki miraš stavio na glavu kamilavku i sebe proglasio za mitropolita, mada pardon, tako se nešto već i dogodilo. Drugim rečima, ono što je ovde na delu je pokušaj jedne grube i ničim sputane satanizacije svako ko ne misli o onom pitanju do koga je nosiocima određenih teza stalo, da budu delegitimisani kao učesnici u javnom diskursu. Drugim rečima, delegitimizacija koja dolazi uz etiketu negatora genocida ili istorijskog revizioniste redovno biva kontekstualizovana u okvirima naracije o holokaustu i mislim da su u tom pogledu dosta daleko dogurali. Drugim rečima da stavovi recimo profesora Hermana ili raznih nevladinih organizacija poput one u Hagu koja pokušava da se bavi objektivnom analizom srebreničkog slučaja bivaju a priori proglašena za ne samo nelegitimne nego i neke oblike fringe delovanja gde su već pokušali i nažalost u priličnoj meri uspeli da recimo Dianu Johnston i Čivikova od strane iz zapadnih mainstream medija, a slična opasnost preti i profesoru Johnu Schindleru zbog njegove knjige Nesveti teror o pravoj prirodi džihadističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini tokom rata 90-ih. I kako vi vidite i ocenjujete perspektivu sveta koji počiva na ovakvim premisama? Pa znate šta, ta perspektiva je krajnje sumorna zato što ona dovodi do stvaranja jedne kvazi intelektualne elite koja je u svojoj ideologizaciji daleko dublje prožeta krutim i beskompromisnim uzusima nego što je ikad bio slučaj sa recimo nomenklaturom komunističkih zemalja posle Drugog svjetskog rata. Naime, u komunističkim zemljama istočnog lagera ljudi su delovali na dva nivoa. S jedne strane su se u svom javnom diskursu, pogotovo ako su bili na nekim položajima poput profesora univerziteta ili državnih činovnika ili novinara, morali da slede određene, da kažemo, retoričke oblike priklanjanja zvaničnom modelu, ali su često u svom privatnom diskursu imali jedan na realnosti utemeljen, kako bi se to na engleskom reklo reality based pogled na svet i mogli su da funkcionišu s jedne strane kao dobri vojnici partije, a s druge strane da rezonuju i razgovaraju kao normalan svet. Sa postmodernim sledbenicima gramšijevsko-frankfurtske ideološke vizure problem je u tome da su oni zaista apsorbovali te ideološke uzuse, da su postali njegovi da su ih internalizovali do tačke gde je apsolutno nemoguće imati ikakav racionalan dijalog sa njima iz prostog razloga što oni iskreno u to veruju. Drugim rečima, za pobornike tih svetih krava političke korektnosti
pitanja rase, polnosti i seksualnosti su dovedeni do tačke gde apsolutno oni ne moraju da se prave da veruju to što govore, zato što istinski veruju. U tome je i opasnost da se zapravo sada perpetuira jedan sloj zapadne postmoderne elite koji je u tom ideološkom smislu daleko opasniji i za slobodu javnog diskursa i za unakazujući efekat koji njihovo delovanje ima na kvalitet obrazovanja, pre svega u društvenim naukama, jer moramo naglasiti da naravno u egzaktnim naukama još uvek nije došlo do slične kontaminacije. I tu je tragična činjenica da je i u Srbiji prihvaćen bolonjski okvir koji upravo predstavlja oblik podrivanja koncepta akademskog obrazovanja koje je samo sebi svrha i njegovog eksplicitnog dovođenja u funkciju proizvođenja za tržište radne snage sposobnih kadrova. Naime, ono što ćemo imati sa daljom ideologizacijom diskursa u pogledu društvenih nauka jeste proizvođenje ljudi koji su duboko neobrazovani, odnosno čija je sposobnost za kritičko mišljenje ne samo sužena, nego fatalno, da tako kažem, unakažena, jer oni više neće posjedovati onaj metodološki instrumentarijum koji su prethodne generacije posjedovale u kritičkom ophođenju sa tekstom. Šta očekujete? Da li će vaše predavanje 24. februara se održati na Univerzitetu Britanska Kolumbija? Kako će reagovati rektor? U celini mislim da hoće, jer mislim da će, da bi sebe uprava univerziteta dovela u vrlo nezgodan položaj, da s jedne strane u prošli petak cirkuliše to pismo predsjednika od pre 2 godine u kome se insistira na slobodi govora i mišljenja i respektabilnog izražavanja suprotstavljenih viđenja, ali isto tako ne bih bio iznenađen da dođe do pokušaja ometanja mog nastupa od strane onih koji jednostavno ne žele da takav duh preovlada, odnosno koji smatraju da je savršeno legitimno i sredstvima fizičkog nasilja možda sprečiti one za koje smatraju da nisu legitimni učesnici u javnom diskursu. Evo, ja vam se zahvaljujem na gostovanju u emisiji Atlantis i na objašnjenju onoga šta se u vezi s ovim dešava, ali i dakle jedne mnogo šire i veoma važne oblasti, kakva je oblast akademskog svetskog diskursa koji zaista, kako ste i vi to pokazali, dramatično preti da prestane da bude funkcionalan u smislu objašnjavanja onoga šta se dešava na polju međuljudskih odnosa, ljudskog društva, sistema, dakle polje humanistike i opasnost, jednostavno ugroženost tog veoma važnog polja za razumevanje onoga šta se dešava, a kako stvari stoje, ne bismo pogrešili mnogo ako bi rekli da je čovečanstvo pod opsadom. Naravno, samo smo dotakli vršak ledenog brega, a tema je masivno obimna, ali nadam se da ćemo nekom drugom prilikom moći da se... I ja se nadam kada budete bili posetili Beograd da ćete biti gost Atlantisa. Hvala vam puno. Hvala i vama. Na telefonskoj vezi je Rastko Stanisavljević iz Udruženja srpskih studenata na Univerzitetu Britanska Kolumbija, koje je i organizovalo predavanje doktora Trifkovića na ovom univerzitetu. Dobro jutro. Dobro jutro, gospođe Biljana. Hvala vam što ste me primili na radio Beograd i hvala vam što ste primili doktora Trifkovića. Pa, evo, ono što je veoma značajno da čujemo je do kakvih je problema došlo i kakva je ocena vašeg studentskog udruženja o tipu problema koji je i nastao nakon što ste najavili gostovanje doktora Trifkovića na vašem univerzitetu. Da, pa
mi, pravo da vam kažem, naš univerzitet je mjesto gdje bi trebali po pravu da imamo slobodnu debatu, imamo slobodu, svako ima slobodu govora. Konflikt o kome govorimo sada je zaista okružio oko te teme. Mi nemamo, naravno, univerzitetski klub, znači za naše srpsko ujedinjenje, nema ikakvih prerasuda prema bilo kome. I što se tiče našeg predavanja, kad smo mi odlučili da organizujemo predavanje sa doktorom Trifkovićem i da ga dovedemo na Univerzitet Britanske Kolumbije, nije bila svrha toga da se mi sa bilo kim konfrontiramo i svađamo. Nije bila svrha predavanja da bilo koga provociramo i nije ni reakcija na, recimo, nekih izjave nekog tamo muftije Zukorlića. Ovo predavanje i smisao predavanja je bilo da čujemo nešto od eminentnog predavača gospodina doktora Trifkovića i evo da ovdje na Krajnjem zapadu malo, gdje smo inako malo već zabačeni, da i mi i naša omladina čuje malo o nekoj istinskoj ili barem mogu bi reći ne zapadnoj verziji događaja u prostorima bivše Jugoslavije u zadnjih nekih 20 godina. Da li je do sad bilo sličnih predavača na vašem univerzitetu? Oni koji su problematizovali zvaničnu verziju događaja u vezi sa razbijanjem bivše Jugoslavije i onim što se potom događalo na ovim prostorima? Da, znate kako, naš univerzitetski klub, Udruženje srpskih studenata, je ranije dovodio neke predavače koji su govorili o nekim događajima koji su dogodili na Balkanu. Naime, nedavno mi je poznato da su dovodili, ja nisam tada bio tu na univerzitetu, ali ovi studenti koji su bili upravo ranije su doveli, ja mislim, Scotta Taylora, koji je jedan novinar koji inače, ja mislim, objavio nekoliko knjiga već do sada o, eto tako, nekom medijskom ratu koji se vodio oko Kosova i Metohije, da eto, to prikaže Srbe kao neke genocidne horde ili kako već su nas oni prozvali. Ali do sada zaista ne verujem da su imali nekoga koji bi bio tako doktor Trifkovićov kalibra da dovodimo na univerzitet. Valjda zato i verujem da se toliko ustalasilo sve ovo, ali moja je nada, lična nada, mislim, kao predsjednik Udruženja srpskih studenata na Univerzitetu Britanske Kolumbije, da će doktor Trifković doći održati njegov govor, jer kao što sam rekao, mi ovdje na dalekom zapadu smo ipak malo zabačeni. Vidite u Torontu, recimo na istoku Kanade ili eto u zapadnoj Evropi, oni imaju, Srbi tamo u tom delu dijaspore imaju priliku da čuju maltene, eto tako, neko imaju na dlanu sve to da čuju neke predavače, a mi ovako na zapadu smo ipak onako zabačeni, pa eto, bilo bi nam veoma drago da čujemo i doktora Trifkovića. Kažite nam nešto o svom udruženju, dakle, srpskih studenata na Univerzitetu Britanska Kolumbija. Da, znači, Udruženje srpskih studenata na Univerzitetu Britanske Kolumbije ima preko 100 članova i na samom univerzitetu ima otprilike 500 srpskih studenata. Od tih 100 članova otprilike je jedna polovina aktivna, a inače ideja našega kluba je da srpska omladina se druži, sarađuje i da demonstriraju slogu i jedinstvo. I također da održavamo i poštujemo vrednosti srpske baštine, religije, kulture i opšte neke vrednosti koje su poznate našoj matici. Mi želimo svakako da pokušamo da smanjimo distancu između nas i našega zavičaja. I na koje načine to pokušavate i da li vam polazi za rukom? Pretpostavljam da je internet tu ključna sprava za realizaciju mnogo čega i upravo za to uspostavljanje čvršćih veza. Da, pa kao što smo vidjeli do sada oko sveta, ako gledate
oko raznih zemalja, da je socijalni program Facebook postao veoma uticajan i za organizaciju, to kažem u Egiptu recimo to bilo tamo su se organizovali protesti protiv vlade. Za nas, naravno, mi nemamo takve neke ciljeve na umu, mi jednostavno gledamo da se saberemo, tako da mi koristimo taj program da se uglavnom se saberemo i tako. Do sada nismo imali baš neko predavanje, uglavnom smo se tako sabirali, išli skupljali tako, družili, izlazili u nekoliko tako restorana i to. Imali smo neke filmske večeri na koje smo prikazivali kanadskoj publici našu domaću kinematografiju i tako, ništa do sad konkretno nešto ovako posebno. U stvari ovo je prva neki pokušaj da definišemo neka politička pitanja, ali kažem, valjda je zato i toliko se istalasilo i proširilo i pročulo ovome. Tako da, eto, nadam se da je to. Da, dobro, evo, čućemo od vas i nakon ovog 24. kako je prošlo predavanje doktora Trifkovića. Ja vas pozivam da vi to nama lepo predstavite u sledećoj emisiji Atlantis, dakle sledeće nedelje bit će to prilika da vas ponovo čujemo i da, eto, ja se nadam, pozitivno govorimo i o ovom događaju koji predstoji na vašem univerzitetu. Hvala vam puno i samo bih hteo da dodam što se tiče javnosti Srbije da čuju da jednostavno mi moramo da budemo svesni kao i naša omladina, kao i ovde u Kanadi, ali i u Srbiji, da su prošla vremena gde mogu i Janko i Marko da jednostavno blate Srbe i da to bude nekako čak i popularno. Prošla su ta vremena, da kažem, 90-ih. Sada možemo, ja mislim da imamo pravo da govorimo to. Ja se zaista nadam da će se sve to održati kako treba i da će doktor Trifković održati dotično predavanje 24. februara. Mi ćemo se angažovati kao što smo do sada da on dođe i da sve to bude održano. I bit će nam veoma drago da svakako da dođemo na vašu emisiju, da vam objavimo šta se dogodilo i nadamo se da će sve biti dobro i da će se da će Kanađani malo pogledati Srbe u dobroj i lepoj perspektivi. Da, koliko jedno predavanje može da otvori prostor za istinu i na koje sve načine bi istina mogla da dobije, tako reći, krila. U svakom slučaju ovo što ste vi rekli u emisiji otvara prostor za nadu i drago nam je da ste bili gost emisije Atlantis. Hvala vam lepo. Rasko Stanisavljević iz Udruženja srpskih studenata na Univerzitetu Britanska Kolumbija. They're only pawns in your play of power and corruption. I na telefonskoj vezi gospodin Stefan Karganović, direktor Fonda Istorijski projekat Srebrenica. Gospodine Karganoviću, dobar dan. Dobar dan, gospođo Biljana, i veliki pozdrav Srđi, Rasku i svim vašim slušalcima. Da, vi ste sada u Belgiji, je li tako? Ili i u Amsterdamu? U inostranstvu sam. Da, u Belgiji sam. Nije važno, nije bitno gde sam, bitno je tema o kojoj ćemo razgovarati. Pa dobro, s obzirom da je vaš fond iz Holandije i pretpostavljam da ste čuli što su vaši prethodnici govorili i da doktor Srđa Trifković je, rekla bih, malo pesimistično zvučao što se tiče mogućnosti da se istina na neki način pojavi kao konstitutivna u akademskom diskursu. Međutim, Rastko je već drugačije zvučao, za njega je ovo jedan važan događaj, gostovanje, prisustvo istinite reči na jednom univerzitetu. Dobro, on je i mlađi, pa mora da bude optimista. Dobro, Srđa Trifković je i vas spomenuo, vaš fond i vašu borbu za istinu. I rekla bih da je ipak na neki način ta istina počela da kroz pukotine prodire. Da,
Pre svega mislim da je Srđa izvanredno prikazao i slučaj i opšti okvir u kome se on odigrava. Jako je bitno uvek da stvari nazovemo njihovim pravim imenom i on je to na jedan spektakularan način učinio. Ovdje je u pitanju pre svega, po mom mišljenju, još jedan primer procesa koji je na zapadu već 20 godina u toku i ono što hoću posebno da istaknem, čiji se odvratan zadah sve više osjeća i u Srbiji, a to je nametanje normi takozvane političke korektnosti. Rekao sam da je taj proces u zapadnim demokratijama, možete staviti navodnice ako želite, nešto što traje već 2 do 2,5 decenije. Dakle, to se i hronološki po svom začeću poklapa sa genijalnom intuicijom Georgea Orwella koju je on artikulisao u svom čuvanom romanu 1984. godina. Ja sam siguran da slušalci znaju o čemu je tu reč, ali ukratko to je jezivi prikaz jednog totalitarnog društva gde je represija dostigla vrhunac i gde se sve, i istina i moral, i istorija, apsolutno sve nalazi u službi dnevne politike velikog brata. Naravno da ne bih želeo da preterano dramatizujem incident u Britanskoj Kolumbi, ali bi također bilo velika greška i podcenjivati njegov značaj. Zato što to predstavlja jednu kockicu u represivnom mozaiku političke korektnosti i zato svi kojima je stalo do slobode imaju obavezu da na to reaguju. Kao što je i Srđa rekao, u redu, Rasko je malo veći optimista u tom pogledu, možda je on u pravu, mi još ne znamo krajnji ishod i kako će rektor Tup na kraju presuditi. Da, ja sam rektoru, izvinjavam se, prekidam vas, poslala jedan mail, zamolila sam ga da da svoj komentar, ali on je se pozvao na neke svoje obaveze poslovne. Da, siguran sam u 8 sati ujutru po vancouverskom vremenu, on ima vrlo značajne akademske i poslovne obaveze, verovatno da doručkuje sa svojom ženom, ja ne znam, to je njegova stvar, ali ponuđen kao počašćen. Vi ste učinili pravu stvar što ste ga pozvali i ponudili mu šansu da slušalcima u Srbiji objasni šta se tamo dešava, i on je to odbio. To je sve bitno zato što dr. Srđa Trifković ima neosporno pravo da govori. Srpski studenti u Vancouveru imaju neosporno pravo da ga pozovu i sva univerzitetska i šira javnost ima neosporno pravo da ga čuje. Ja sam sada saznao iz Raskovog izlaganja nešto što nisam znao, da na univerzitetu ima oko 500 srpskih studenata. To je jedan krupan razlog više da se prava tog značajnog segmenta univerzitetske zajednice ispoštuju. Ali hoću da pored toga istaknem još jednu stvar. Pre nametanja kodeksa političke korektnosti, dakle pre 20 i više godina, gospodinu Ramiću ne bi palo na pamet da pokuša da diktira ko sme, ako ne sme da govori na jednom univerzitetu. Mislim da je jako važno da se to istakne, zato što smo od nametanja te opake doktrine skoro zaboravili kako izgledao svet i život pre toga, ali ja se jako dobro sećam. Ja sam išao na Chicago univerzitet, gde su koncepti koje smo mi zvali akademska sloboda i život uma, the life of the mind, to je jedna tipična deviza mog univerziteta i često se danas pitam da li se te devize još iko seća i da li je koristi. Dakle, to su bile svetinje. I jedan anonimus kao Emir Ramić, mislim da se tako zove, uopšte se ne bi ni usudio da nekoj ozbiljnoj akademskoj ustanovi uputi jedno tako drsko pismo sa još bezobraznijim zahtevom.
kako se vremena menjaju, zar ne? Ali ja se izvinjam, to je upravo ona grupa za FLEG koja je uključena u politiku genocida, kako je pokazala analiza profesora Edvarda Hermana. Dakle, institucionalna grupa koja deluje veoma jako naročito na internetu, ali postoji i tako institucionalni ogranci koji pripadaju toj grupi za FLEG. Dobijaju se velike pare za funkcionisanje ovakvih organizacija i grupa i naročito je Atila Hoare jedan od onih koji su uvek reagovali. Vi ste vrlo učtivi kada tako izgovarate njegovo prezime, naravno ako bi ga pravilno izgovorili, onda bi to vrlo osmisleno zvučalo, ali ne baš nekorektno, jer ja mislim da i u onom drugom smislu njegovog prezimena da je on baš to. Nastavite, ja sam vas prekinula, izvinjavam se. Druga stvar koju bih želao da istaknem je sledeće. Čak i da je nekom tadašnjem anonimusu pre 20 i više godina palo na pamet da učini tako nešto, kao Emir Ramić, on bi odmah od univerzitetskog rukovodstva na učtiv, ali kategoričan način dobio po njušci. Ja vam garantujem da nikakav problema u vezi sa predavanjem ne bi bilo, niti bi bilo neizvesnosti kao sada, da li će ono biti dozvoljeno ili ne. I treća stvar, a sada prenosim težište izlaganja iz Vancouvera kod vas u Beograd, je sledeće. Da li posle 40-godišnje mračne diktature vi sada želite da vam se nesloboda opet vrati? Možda u malo suptilnijem, ali u suštini podjednako ropskom obliku. U konkretnom slučaju političke korektnosti radi se naravno o intelektualnom ropstvu. Da li je ta vrsta slobode vama u Srbiji bitna? Ili vam je bitnija ona druga strana, materijalna? Samo da vas podsjetim šta je pre 200 godina rekao jedan od otaca osnivača Amerike, Benjamin Franklin. Oni koji bi žrtvovali slobodu za materijalnu sigurnost ne zaslužuju da imaju ni jedno ni drugo. A ja bih tome samo još dodao, oni će sigurno biti lišeni i jednog i drugog. Da, kako vi vidite da je do toga došlo? Koji je to proces doveo do... Da bi pokušali da odgovorimo na to pitanje, moramo pre svega da postavimo sebi pitanje šta je to politička korektnost. To je jako dobro pitanje i činjenica da mi ne možemo da na njega pružimo lak i spreman odgovor, samo služi kao dodatni dokaz orvelovskog porekla tog opakog koncepta. Jer pre svega politička korektnost se skoro neprimetno ušunjala u svest ljudi i u praksu društva negde krajem, ako se dobro sećamo, 80-ih ili početkom 90-ih godina. Niko ne zna ko je taj koncept smislio, on se volšebno pojavio i ubrzo su ga skoro sve zapadne ustanove prihvatile i počele su da ga primenjuju. Ali pored neizvesnosti odakle politička korektnost potiče, možda je još važnija jedna druga činjenica, a to je da je to jedan vrlo elastičan, neformalni kodeks mišljenja i ponašanja. Tu nema utvrđenih i jasno formulisanih pravila. Da se izrazimo, ako hoćete, konvencionalnim pravnim jezikom, u domenu političke korektnosti vlada potpuna pravna nesigurnost. Vi nikada ne znate unapred šta bi mogli reći ili učiniti što će izazvati kao posljedicu da se na vas sruči bez nemilosrdnih supervizora političke korektnosti. I mislim da to upravo jeste ideja iza svega toga. Jer ako nema jasnih pravila, kao na primjer u krivičnom pravu, gde se tačno zna šta smete, a šta ne smete da učinite, u domenu političke korektnosti vlada potpuna neizvesnost. I vi nikada ne znate šta bi vas moglo izložiti javnom linču. U takvoj situaciji većina ljudi će izabrati da ćuti. Ići će linijom najmanjeg otpora. I to je upravo ono što odgovara totalitarnim kreatorima ove doktrine. Jer politička korektnost je normalizacija intelektualnog zastrašivanja svih
koji bi da samostalno razmišljaju. Samo da još u vezi sa time napomenem da je Ramićev celokupan argument za zabranu predavanja to što predavač odbacuje politički korektnu verziju događaja u Srebrenici. Međutim, ni u Kanadi, ni u kojoj bilo drugoj zapadnoj demokratskoj državi, za koju ja znam, ne postoji zakon kojim se zabranjuje različito mišljenje po tom pitanju i javno iznošenje takvog mišljenja. Na stranu to, kao što smo čuli, da Srebrenica uopšte nije bila ni predviđena kao tema za predavanje doktora Trifkovića. Dakle, neformalna pravila ne samo da se neprimetno uzdižu na nivo pozitivnih zakonskih propisa, već se izdižu iznad njih. Pametnom ovo je dosta. Staljinov ustav je bio najliberalniji i najdemokratskiji na svetu, ali mislim da svi znamo da su pravila igre po kojima je sistem funkcionisao bila sasvim drugačija i da je to svakom građaninu Sovjetskog saveza bilo kristalno jasno. Svaki Rus koji bi pokušao da iskoristi svoja formalna ustavna prava ignorišući neformalna pravila igre, završavao je u arhipelagu Gulagu, zar ne? Da. Evo, vreme naše emisije je isteklo. Nadamo se da će biti prilike da se ovaj koncept ne samo preispita kritički, već i delotvorno nekako suzbije i da bude jednostavno pobeđen onom energijom slobode koju verujem da ljudi nose kao potencijal uvek. I vidim da ste i vi veliki optimista, to me raduje. Pa moramo biti, verovati u to, jer šta nam drugo ostaje. Naravno, slažem se sa vama. Dakle, gosti današnjeg Atlantisa, dr. Srđa Trifković, Rasko Stanisavljević i gospodin Stefan Karganović. Miloš Milojković bio je zadužen za ton ove nedelje, ja sam Biljana Đorović. Želim vam sve najbolje. 17 je časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Prošle nedelje govorili smo o pokušaju da se zakazano predavanje doktora Srđe Trifkovića na Univerzitetu Britanska Kolumbija u Vancouveru pod naslov Balkan, neizvesne perspektive, nestabilne regije, Balkans Uncertain Prospects for an Unstable Region, održi. Ovo predavanje je doktor Srđa Trifković ranije održao u Kanadi, u Waterloo 10. juna 2010. godine. Dakle, 24. februara 2011. Je bilo zakazano ovo predavanje. No, nakon što je reagovao Institut za proučavanje genocida u Kanadi, čiji je predsjednik Emir Ramić, i nakon što je ovaj institut tražio najpre od predsjednika univerziteta u Vancouveru Stevena Tupa da zabrani ovo predavanje i nakon što se univerzitet oglušio na ove zahteve, potražen je novi način da se zabrani dolazak doktora Trifkovića, tako da je doktor Srđa Trifković, istoričar, pisac srpskog porekla, američki pisac, ekspert za politiku, političke nauke, najpre zadržan na aerodromu u Vancouveru, gde je doletao iz Sjedinjenih Američkih Država i nakon 6 sati čekanja i ispitivanja od strane kanadskih imigracionih vlasti doneta je odluka da doktoru Trifkoviću ne bude dozvoljen ulazak u Kanadu. Na telefonskoj vezi najpre imamo doktora Srđu Trifkovića. Dobar dan, gospodine Trifkoviću. Dobar dan. Evo, situacija u vezi sa vašim gostovanjem u Kanadi, o čemu smo govorili u prošlonedeljnoj emisiji Atlantis, se razrešila na način koji nismo mogli pretpostaviti. Dakle, nismo ovo očekivali. Da li ste i vi imali isti osjećaj da se ovo ne može dogoditi? Pravo da vam kažem, nisam očekivao da će se ovo dogoditi, zato što nisam verovao da
jedna zemlja koja još uvek formalno pretenduje na poštovanje izvesnih demokratskih uzusa i oblika administrativno-tehničkog delovanja u vladinoj sferi, može da se sroza na nivo pruženja usluga etničkim lobijima koji apsolutno blage veze nemaju niti sa državnim i nacionalnim interesima Kanade, niti sa vrednostima na kojima to društvo formalno počiva. Ono što je u celoj priči bitno i na što bih voleo da svratim pažnje vaših slušalaca jeste da je u formalnom obrazloženju te odluke navedeno da sam bio visoki funkcioner jednog režima koji je u proceni kanadske vlade sprovodio terorizam ili teške zločine protiv čovečnosti, uključujući genocid, pri čemu se naravno misli na Republiku Srpsku. Ta tvrdnja je pre svega činjenično netačna. Ja nikad nisam bio nikakav funkcioner Republike Srpske, kamoli visoki funkcioner, i bilo bi veoma zanimljivo da vidimo na kojim osnovama oni tu tvrdnju zasnivaju. Nema sumnje da je ta informacija došla iz istih onih izvora koji su pokušali da osujete moj nastup na Univerzitetu Britanske Kolumbije. Ali sve će to pre ili kasnije isplivati na videlo, jer naravno priča nije završena. Ovo iziskuje i pravne kontramere koje nameravam da preduzmem i imaću pravo da dobijem na uvid kompletan dosije koji Imigraciona služba Kanade ima o moje malenkosti, gde ćemo onda prvo morati da na saslušanju povodom skandalozne odluke imigracionih vlasti na aerodromu u Vancouveru oborimo tu odluku, a onda ću naravno da se vratim u Kanadu i onda ćemo da vidimo, što kažu, čije majka vranu vunu prede, jer oni su, mislim, ishitreno se uputili ovim pravcem, smatrajući da će to biti kraj priče, što to ni izbliza nije slučaj. Ali ono što je posebno zabrinjavajuće jeste da ukoliko se ovako podleže zahtevima etničkih lobija, gde se kanadska imigraciona služba srozava na nivo vodonoša za krugove čiji sistem vrednosti i čije preokupacije blage veze nemaju sa kanadskim, može da se vrlo brzo prenese i na druge centre neuralgične tačke sveta. To znači da mogu da budu osujećeni i ljudi koji zauzimaju izrazito profilisane stavove po pitanju, recimo, imigracionih problema u Evropi ili sukoba na Bliskom istoku ili sukoba na Indijskom podkontinentu, da ne nabrajamo. Ukoliko se pritom pribegava pokušaju ocrnjavanja ličnosti bez argumenta i direktnim lažima, onda stvar utoliko postaje ozbiljnija, jer onda tu prelazimo na teren jedne klime koja nas više podsjeća na period realnog socijalizma pre pada Berlinskog zida, nego na nekakav demokratski liberalni sistem koji počiva na vrednostima anglosaksonskog prava. Da zaključim, ova priča ni blizu nije gotova, ona se tiče ne samo mene, ovo je implicitni atak i na Republiku Srpsku samu, zato što time što sam ja, makoliko apsurdno, optužen da sam bio visoki funkcioner jedne, kako su naveli, znači genocidne tvorevine, ima veoma dugoročno značajne političke implikacije. To predstavlja u stvari pokušaj uvođenja na mala vrata u kanadsku administrativnu danas, a zakonodavno sutra praksu, stava da je, kako oni to kažu, Bosnian Serb Republic, Republika Srpska, jedna genocidna tvorevina, za koje je već neosporno ustanovljeno, jel da samo pripadništvo njenom aparatu donošenja odluka predstavlja dovoljnu osnovu za isključenje neke osobe sa kanadskog tla. To može šta više da ima implikacije i za Srbe koji su se već u Kanadu uselili, a koji bi vrlo lako onda mogli retroaktivno
da budu optuženi za pripadništvo istim strukturama i znači retroaktivno, možda i posle 10 ili 15 godina boravka, da im bude uskraćen trajni boravak ili da im bude oduzeto državljanstvo i da budu proterani. A posebno je interesantno pitanje što su se imigracijne vlasti sada setile da ovu apsurdnu optužbu mi prilepe, a da sam od kraja Bosanskog rata do danas preko 20 puta bio u Kanadi, između ostalog i na poziv Odbora za spoljnu politiku Donjeg doma kanadskog parlamenta, gde sam 17. februara 2000. godine imao jedno dugo svedočenje o balkanskim političkim prilikama i gde sam između ostalog samo u proteklih 3-4 godine bio na univerzitetima u Ottavi, Torontu, Alberti, u Edmontonu i Waterloo u Ontariju, što znači da su i sve te institucije na neki način optužene da su ugostile i dale platformu jednom pripadniku zločinačke državne strukture koja je kriva za terorizam, genocid, etničko čišćenje i sve ostalo. I na kraju samo još da dodam da je ovo veoma zabrinjavajući znak da kanadska vlada provodi etničko profilisanje, stigmatizaciju i diskriminaciju protiv Srba kao etničke grupe, jer nemojmo se zavaravati, činjenica da je preduzeta ova procedura koja iziskuje da se uz ime neke osobe stavi takozvana crvena zastavica koja je onda šalje na sekundarnu imigracijnu kontrolu i da se podvrgnuta ovakvom tretmanu, ima veoma značajne implikacije za srpsku zajednicu u celinu. Možete li samo zamisliti da recimo neki aktivista jevrejske zajednice, ja nisam naravno nikakav etnički aktivista, ali samo pominjem kao primer, bude ovako stigmatizovan i da na pritisak recimo Palestinaca ili Kanađana palestinskog porekla bude ovakvom tretmanu izložen. Verujte, to bi bio prvorazredni skandal, ali naravno u tako nešto imigracijne vlasti ne bi imale petlju da zagrizu. Isto bi se desilo u ostalom i sa pobornicima islamista, jer kada su Kanađani pokušali da britanskog poslanika Galloweja, koji je zauzimao pro-palestinske stavove, isključe, odnosno da mu ne odobre ulaz u Kanadu, digla se i kuka i motika iz krugova koji podržavaju Palestince u Kanadi i ta je odluka morala da bude preokrenuta. I na kraju samo još da dodam da je poznata američka komentatorka Ann Coulter, koja se često pojavljuje na televiziji, koja je maltene svake nedelje prepodne i gost na Foxu, imala slične neprilike kada je bila zakazana njena serija predavanja prošle godine, uključujući i predavanje na univerzitetu u Ottavi koje je bilo otkazano. Drugim rečima, mi imamo uvođenje jednog plišanog totalitarizma na mala vrata, koji dovodi u pitanje sve proklamovane vrednosti zapadnog demokratskog društva i gde na ovom malom primjeru u stvari možemo da se uverimo do koje mere je reč o laži, hipokritičnosti i potpunoj spremnosti na odbacivanje svih navedenih vrednosti onda kada se dovodi u pitanje ideološki verifikovana i unapred a priorno prihvaćena politički korektna verzija bilo kog elementa naše savremene stvarnosti. Da, na pitanje koje smo mi postavili službeniku kanadske ambasade koji je zadužen za odnose sa medijima, na naše pitanje da obrazloži zašto vam je sprečen ulazak u Kanadu, koji su to razlozi, on je rekao da je to pravo
kanadske ambasade da te razloge ne otkriva i ne saopštava, a evo za slučaj da se u ambasadi zaduženi za odnose sa javnošću predomisle pa požele da prokomentarišu ovaj slučaj koji se vama dogodio, broj našeg telefona je 3229-653 do 17 časova i 55 minuta. Mogli bi da očekujemo i poziv nekog od službenika ambasade koji bi možda želeo da prokomentariše i učestvuje u našoj emisiji. Ono što bih volela da nam kažete, ovo je dakle jedan slučaj koji je paradigmatičan na mnogo načina, kako ste vi to rekli. Međutim, možemo da spomenemo da je i Noam Chomsky bio sprečen da uđe u Izrael i zapadnu obalu ovog maja, 16. maja, da su obrazloženja koja su vlasti tom prilikom dale bila poprilično tanka, a išle su u tom smeru da na jednom palestinskom univerzitetu održati predavanje, a ne na nekom izraelskom. Ta komparacija je bila u igri. To je dovelo do ovakvog odnosa prema Noamu Chomskom. No, ono što u ovom vašem slučaju se pojavljuje kao takođe indikativno je ta snaga i uloga koju lobiji imaju danas u pitanjima koja premašuju i daleko prete, odnosno pokazatelj su do koje mere je demokratija ugrožena. Ovo je pokazatelj da lobiji imaju takvu moć, takvu snagu delanja i da na taj način konstruišu, odnosno utiču na realnost, da indulgencije srednjevekovne zbilje izgledaju kao dečija igra prema onom što se dešava pod pritiskom lobija. I sloboda, demokratija su ugrožene dejstvom i delovanjem, dakle uticajem koji neko svojim pritiskom i novcem postiže na svetsku politiku. Kako u tom kontekstu vama kao istoričaru i kao nekom ko se bavi političkim naukama na jedan izvanredan način izgleda u svetlu ovog lobiranja upravo ovo što vam se dogodilo? Pa znate šta, otvoreno da vam kažem, ja čak ne mislim da je u ovom konkretnom slučaju ova skandalozna odluka kanadskih vlasti direktan odraz snage bosansko-muslimanskog lobija. Ja bih pre rekao da je reč o njihovom a priornom strahu od optužbi za takozvanu islamofobiju ili za dopuštanje platforme navodnom negatoru genocida da ima javni nastup. Ali ono što je bitno je da, ponavljam, oni svoje obrazloženje nisu uskladili sa tvrdnjama bosansko-muslimanskog lobija da sam ja negator genocida, već sa lažnom tvrdnjom da sam bio visoki funkcioner Republike Srpske. Mislim da je ovo veoma važna tačka iz prostog razloga što je reč o neistini. I samo da pomenem da ti koji su vam iz kanadske ambasade odgovorili da oni imaju pravo da ne navedu šta je razlog za tu skandaloznu odluku, možda je zaista njihovo pravo da to ne učine, ali čemu onda uopšte vrha postojanja nekog činovnika koji je zadužen za odnose sa javnošću ili sa štampom. Naime, ja ću vam onda reći, pošto oni to ne žele da učine, šta je ta odluka sadržala. Citiram: nepoželjan na osnovu kršenja ljudskih prava ili međunarodnog prava zbog toga što je bio visoki funkcioner u vlasti koja po mišljenju ministra učestvuje ili je učestvovala u terorizmu, sistematskom ili grubom kršenju ljudskih prava ili genocidu, ratnim zločinima ili zločinima protiv čovečnosti u smislu podsekcija 6.3 do 5 Zakona o zločinima protiv čovečnosti i ratnih zločina. Kraj citata. Dakle, ukoliko činovniku kanadske ambasade je bilo neprijatno da pročita ovo što sam vam upravo pročitao, evo zato sam ja to umjesto njega učinio,
naravno ne očekujem da će mi kanadska ambasada u Beogradu za to reći hvala. Ali mislim da je iz navedenog citata savršeno jasno o čemu se radi. Treba nekad zaista izbliza pogledati u njihove postupke da bi se shvatila sva dubina moralnog pada i etičkog kolapsa vrednosti koji je kanadska vlada ispolila sa ovim svojim postupkom. Mislim da je također veoma značajno da ovaj naš razgovor i eventualni njegov transkript ili snimak se nađu na sajtovima koji bi mogli onda da budu dostupni pripadnicima srpske zajednice u Kanadi, jer je neophodno i veoma značajno da pripadnici srpske zajednice u Kanadi shvate do koje su mere oni svi targetovani ovim postupkom. Ovdje se apsolutno ne radi samo o doktoru Srđi Trifkoviću, američkom istoričaru srpskog porekla, ovdje se radi o suštinskim, moralnim i pravnim normama i ljudskim pravima, o stigmatizaciji, o diskriminaciji i o dopuštanju kanadskih vlasti da bivaju manipulisane od grupa za pritisak koje imaju svoju prljavu balkansku agendu na način koji je zaprepašćujući i skandalozan. Ja bih samo dodao da ista ta grupa za pritisak zvana Institut za istraživanje genocida Kanade je optužio jednog elitnog kanadskog vojnika, čoveka bez mana i straha, penzionisanog generala Louisa Mackenzija, da je silovao bošnjačke žene, muslimanke za vreme rata u Bosni i Hercegovini, da je šta više neke od njih po 7-8 puta silovao i to pod zaštitom i stražom srpskih četnika. Taj isti institut je tu apsurdnu tvrdnju izneo na svojoj web stranici, propraćenu krajnje prljavim i za citat preko radija neprikladnim tvrdnjama navodnih žrtava, uključujući i datume kada je naš dobri general savršeno dokumentovano dokazao da se uopšte nije ni nalazio u Bosni i Hercegovini, ali su svejedno sa tim svojim tvrdnjama uspeli da dovedu stvar do tačke kada je generalu Mackenziju praktično onemogućeno da putuje u Evropu, jer ima razloga da strahuje od poternice koju je bosansko-hercegovačka, odnosno muslimanska vlast izdala zbog optužbi za silovanje, i to samo po sebi predstavlja indikator do koje mere je kao prvo taj navodni institut jedna diskreditovana institucija koja ne preza ni od najnižih, najprizemnijih argumenta i tvrdnji, i do koje mere za žaljenje što kanadska vlada čak i u pogledu jednog čoveka koji je svojim postupcima i svojim profesionalizmom svakako Kanadi služio na čast na balkanskim prostorima, nije našlo za shodno da ga aktivnije uzme u zaštitu. To sve kažem više u tonu žaljenja nego ljutnje, jer ja posle mnogobrojnih posjeta Kanadi imam velike simpatije za tu zemlju i za njene žitelje koje imaju suštinski osjećaj fair playa i ponos svojim demokratskim tradicijama i koji naravno u ovom slučaju ostaju uskraćeni za svestranu informaciju o skandaloznom karakteru postupaka svojih vlasti, ali zato u najmanju ruku nemajte nikakve sumnje da će učiniti sve što mogu da srpska zajednica u Kanadi o ovome bude svestrano obaveštena. Ona to u dobroj meri već jeste. Ja mislim da maltene nema Kanađanina srpskog porekla koji o ovome ne zna ili koji neće o tome uskoro saznati. Biće cirkulisana i pisma crkveno-srpskim opštinama, biće upućivana i pisma ministru za imigraciju Keniju, premijeru Harperu, poslanicima parlamenta okruga u kojima naše zajednice žive. Mislim da neće biti zgoreg da odgovorni budu podsjećani i na činjenicu da Srbi imaju i svoje glasove. Da drugim rečima, oni etnički lobiji koji imaju za cilj da se učutka sloboda govora, da se učutka otvorena debata i da se grubim sredstvima
pravne prinude zasnovane na lažima i nemoralu takav ishod proizvede, dakle da tu postoji izvesna politička cena koju valja platiti i da će tu političku cenu i tekako Srbi, odnosno Kanađani srpskog porekla, koji su registrovani birači i kojima po procenama ima 4 miliona, imati u vidu kada budu došli sljedeći izbori. Koliko prostora je u medijima posvećeno ovome što se dogodilo, dakle 24. februara? Ni najmanje. Ovo jednostavno nije tretirano kao vest vredna pažnje, ali verujte, kada stvar dođe pred saslušanje imigracionog sudije, gde će biti pozvana kanadska vlada da iznese tačno moju titulu u strukturi vlasti Republike Srpske i period mog služenja na toj odgovornoj dužnosti koja znači zavređuje dezignaciju visokog funkcionera, onda ćemo morati da posle toga preduzmemo i druge korake. Kao što rekoh, ja imam pravo da tražim da mi bude predat dosije koji kanadske imigracione vlasti imaju o meni i na osnovu koga je ova skandalozna odluka doneta. Također i da dobijemo uvid u izvore informacija kojima su se služili pri sastavljanju tog dosijeja, jer ovdje postoje osnove za krivičnu prijavu kako protiv tih izvora koji su iznijeli lažne informacije, tako i protiv kanadske vlade same, koja je ovim postupkom nanela štetu mom ličnom i profesionalnom renomeu i o čemu će naravno biti reči tek nakon što budemo završili sa slušanjem pred imigracionim sudijom. Gospodine Trifkoviću, hvala vam veoma mnogo na ovom uključenju. Mi ćemo pratiti iznutra šta se dešava u vezi sa ovim o čemu ste sada govorili. U pitanju je i dakle ono što se smatra osnovom postojanja demokratije u svetu i s tim u vezi je zaista ovo jedan razlog, dobar razlog da budemo veoma zabrinuti, a pored toga i ono što ste rekli da je u vezi sa Republikom Srpskom i sa tom tendencijom koja se iz ovog slučaja također vidi i to je nešto što dakle može da nas navede na zabrinutost. Hvala i vama i samo bih poželao vašim slušalcima da i ovaj slučaj uzmu u obzir kada ponovo budu slušali već 100 puta ponovljenu retoriku sa raznih strana o demokratskim vrednostima koje treba da Srbija bezrezervno prihvata i nekritički tretira kao svetu kravu koja nije podložna kritičkom preispitivanju. Mislim da i na ovom malom primjeru možemo da se uverimo koliki je jaz između propagande i retorike i realnosti. Da, bio je ovo doktor Srđa Trifković, ovoga puta iz Čikaga. Govorimo o slučaju doktora Srđe Trifkovića kome nije dozvoljen ulazak u Kanadu 24. februara ove godine iz razloga o kojima smo govorili. Na telefonskoj vezi je Boris Malagurski. Boris Malagurski je režiser i jedan od mladih ljudi sa Univerziteta Britanska Kolumbija, koji je na jedan veoma direktan i poetski način ušao u priču oko događaja u bivšoj Jugoslaviji i raspleta. Njegov film Kosovo Can You Imagine je postigao dokumentarni film, veliki međunarodni uspeh, a sada je i Boris Malagurski autor jednog novog filma Teret lanaca, koji kritički posmatra ulogu Sjedinjenih Američkih Država, NATO i Evropske unije u raspadu Jugoslavije
Ovaj film obiluje nikad prikazanim arhivskim snimcima, intervjuima sa akademicima, diplomatama i građanima i otkriva one nerasvetljene činjenice perioda raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a Boris Malagurski je neko ko je direktno bio u vezi sa ovim događajem na samom aerodromu. Vi ste, Borise, čekali ste na aerodromu doktora Trifkovića i celo vreme bili u kontaktu s njim i veoma ste dobro informisani o celom ovom incidentu, a na Novoj srpskoj političkoj misli slušalci mogu da čitaju vaš najnoviji tekst, jednu izvanrednu analizu, komentar pod nazivom Srđa Trifković, persona non grata u Kanadi. Dobro jutro vam želim, kod vas je jutro. Hvala, kod vas je sad već popodne, je li tako? Da, 17:30. Pozdrav svim vašim slušalcima. Pa jeste, ja sam, veoma je zanimljivo to da je u subotu u Vancouveru održana premijera filma koji ste opisali, Petina Lanaca, u kojem je intervjuisan Srđa Trifković. Bila je veoma uspešna, bilo je oko 500 ljudi ovde, tako da mnogi su se i zainteresovali da dođu na predavanje Srđa Trifkovića, upravo zbog toga što su videli njega u intervju i hteli sve to čuju više, hteli se čuju predavanje. Ja sam bio informisan da je oko 70 nešto ljudi došlo na predavanje, ali eto, Srđa nije uspio dođe u Kanadu, što je zaista tragično, ne samo zbog ovog samog događaja uopšteno, ja mislim ima sve mnogo dublje implikacije. Ali što se tiče samog incidenta, ja sam se dogovorio sa Srđom da se nađemo ubrzo nakon njegovog sletanja, međutim kad sam ga zvao da proverim, on je rekao da je on bio na customs, odnosno na carini još uvek i da jednostavno su ga stavili sa strane da čeka, i on u stvari tih 5 sati koliko je zadržan na aerodromu, jednom trenutku niko nije njemu rekao zašto je on bio zadržan. To je zaista strašno i podsjeća na onaj poznati slučaj onog Poljaka koji je isto zadržan na aerodromu. Oni su njega faktički tamo 9 sati držali sa strane, nikomu nije ništa govorio. Na kraju je taj Poljak izgubio strpljenje i počeo da se buni. Kada su naravno pozvali policiju, upotrebili onaj taser, za električne šokove i ubili su čoveka. Tako da strašno je da takve stvari mogu da se dešavaju u Kanadi i da nije u stvari postao jedan video snimak svega toga, verovatno mi sve to bilo zataškano i pitanje. A da li postoje neke konsekvence koji su bili zaduženi za poslove oko zadržavanja ovog čoveka bili kažnjeni? Da li je tu neko odgovarao? Ne. Bile su tu neke istrage, kao nešto se ispitivalo i na kraju ipak nije policija kriva, naravno. Tako da, iako postoji taj snimak da se jasno vidi da su 4 čoveka nasrnula na jednog, tako da ali ono što je stvarno zanimljivo vezi ovog slučaja je to da je Srđa Trifković bio u Kanadi nekih 20 nešto puta i nije imao nikakav problem, a čak ovo predavanje koje je trebao da održi u Vancouveru je već jednom održano u Kanadi, to u gradu Waterloo, Ontario, čini mi se juna 2010. godine, isto bez ikakvih problema. I s obzirom da je Srđa Trifković i svedočio u Donjem domu kanadskog parlamenta 2000. godine o problema na Kosovu, sve je ukazivalo na to da je on jedan prvo prihvaćen čovek u Kanadi i od strane kanadskih vlasti. Međutim, s obzirom da nije mogao da se nađe ni jedan racionalan, razuman, istiniti razlog da se njemu zabrani ulazak, taj razlog je bio izmišljen. Zaista je strašno što je u jednoj demokratskoj državi dovoljno da neko izmisli neki razlog zašto vi niste poželjni u toj državi i da to vlasti automatski prihvate. Da, ali šta, mi smo i razgovarali sa doktorom Trifkovićem koji je veoma
iscrpno nam objasnio i kako je se osjećao sve to vreme i mere koje će preduzeti, koje je zaista jako važno preduzeti, i reakcija je ono što je ovde neophodno, rekla bih. Šta vi planirate da uradite konkretno na Univerzitetu Britanska Kolumbija? Šta nameravate da uradite u odnosu na javnost Kanade? Postoje li načini, mehanizmi i oblici reakcija koji bi mogli da zapravo na pravi način skrenu pažnju na ono što se zaista dogodilo? Prvo da spomenem da moja prva reakcija je bila da pozove medije. I na tu sreću CTV, kanadska televizija, se veoma zainteresovala za ovaj slučaj i oni su vrlo brzo i došli odmah na aerodrom. Dok sam čekao, dok nismo u stvari znali koji je razlog zabrane ulaska Trifkovića. Tako da, taj snimak može da se vidi na YouTube-u, to je onaj koji... Samo se ukuca CTV News, Srđan Trifković, odmah će se to pojaviti. Tako da ta neki prvi korak je učinjen. Međutim, ja sam odmah posle toga napisao i ovaj članak, čisto da tu informaciju pustim u srpski medijski etar. Međutim, ono što sada trenutno radim, to je pripremam jedan članak na engleskom jeziku sa jednom koleginicom iz organizacije koju vodim, to je Srpska omladinska zajednica u Kanadi, inače najveća srpska organizacija u Kanadi, faktički, imamo najveći broj članova, i zajedno sa kolegom Bojanom Ratkovićem isto pripremamo jedan tekst koji ćemo da pošaljemo i drugim organizacijama u Kanadi kako bi se svi potpisali, kako bi to poslali zajedno kanadskoj vladi. Ovo puta ne kao Srbi, ne samo kao Srbi koji su uznemireni, već kao Kanađani koji su uznemireni što sloboda govora nije bila dozvoljena u ovom slučaju, i posvećamo također organizacijama koje nisu srpske organizacije, koje su organizacije koje će se složiti sa nama, da ne ispadne da samo mi to želimo, nego da stalno dobijemo neku kanadsku podršku. Mislim da će većina Kanađana da stane na našu stranu ako mi ovo predstavimo kao slučaj gde je ugrožena sloboda govora, i treba u stvari na tu kartu, čini mi se, da igramo. Ja čak mislim da bi bila dobra ideja da formiramo jednu grupu koja se zove Serbs for Justice, odnosno Canadians for Justice, znači Kanađani za pravdu, i sa te platforme zapravo nastupamo u pokušaju da stvarno donesemo pravdu za Srđu Trifkovića koji je u ovom slučaju postao velika žrtva jedne velike nepravde, upravo zbog toga što je jedna etnička grupa izmislila jednu laž i zbog toga su mu zabranili ulazak. Mislim, to je stvarno nedopustivo. Nedopustivo je u svakom smislu te reči, i eto, bit ćemo u kontaktu i pratit ćemo šta se dešava u vezi sa ovim slučajem, da li će tu biti nekog pozitivnog razrešenja, a eto, naši slušalci Atlantisa bit će uskoro u prilici i da čuju naš razgovor. Napravit ćemo povodom ovog vašeg najnovijeg filma Teret lanaca. Kada će on biti prikazan u Beogradu? U Beogradu će da bude prikazan na Beldox dokumentarnom filmskom festivalu, koji će se održati između 4. i 11. maja ove godine, a tačan datum se ne zna, sad će biti objavljeno na našem sajtu waiterchains.com. Evo, hvala Borise puno i bit ćemo u kontaktu. Bio je ovo Boris Malagurski, filmski dokumentarista, filmski režiser iz Kanade sa Univerziteta Britanska Kolumbija. Gospodin Stefan Karganović iz nevladine organizacije Srebrenica, istorijski projekat iz Holandije. Dobar dan, gospodine Karganoviću. Dobar dan, gospođa Đorović, i dobar dan, dragi slušalci. Evo, nismo očekivali ovakav rasplet onoga što se najavio. Mene ne iznenađuje, ja sam ga poluočekivao. Zašto? Zato što sam ceo život proveo u toj hemisferi i vrlo dobro znam kako stvari tamo funkcionišu. Kako vama izgledaju razlozi koji su navedeni za
uskraćivanje gostoprimstva doktoru Srđi Trifkoviću u Kanadi. Ovo obrazloženje je ono koje je alarmantno. Pa sad ja ne vidim ništa značajno ili alarmantno u tom obrazloženju. To je jednostavno jedno onako rutinsko, birokratsko obrazloženje koje su oni izvadili iz rukava zato što su morali na neki način sa osloncem na neke regulative da opravdaju korak na koji su se unapred opredelili. Mislim, alarmantno, izvinjava se. Nije donela osoba koja je ispitivala Srđu Trifkovića, da je ta osoba već unapred imala neku indiciju sa nekog mnogo višeg mesta kako to treba da se završi i da je jednostavno njoj bilo sugerisano da svoje zaključke uklopi u tu zakonsku regulativu. I to je to. Da, ali ono što ovo obrazloženje implicitno sugeriše je da, naravno tu se ne navodi ništa decidno, ali sugeriše da se radi u stvari o Republici Srpskoj koja se ovim onda obrazloženje, tako, onda tretira Republiku Srpsku, dakle kao neku tvorevinu genocidnu, jel? Svakako. Da, i to je ono što je alarmantno, zar ne? Pa sad, to je vrlo alarmantno ukoliko se ovo ne bi saseklo u korenu na način kako je Srđa rekao da će on to učiniti, što je po mom mišljenju pravilan put. Pre svega on mora da prođe celu upravnu proceduru kroz ministarstvo i njegove organe. Svakako da treba da pred imigracionim sudijom iznese sve dokaze koji opovrgavaju cinkaroške navode koji nesumnjivo potiču iz organizacije gospodina Ramića i da treba da preduzme sve druge korake koje je najavio. Jako je bitno i zbog njega lično, zato što je njegovo prisustvo u Kanadi u određenim situacijama jako korisno za srpsku zajednicu, za srpsku stvar, pošto je on jedan istaknuti srpski intelektualac ili ako hoćete intelektualac srpskog porekla na severnoameričkom kontinentu, tako da je jako bitno da on ima kompletnu slobodu da komunicira između Sjedinjenih država i Kanade po potrebi. Naravno, gospodin Ramić živi u ko zna kom veku i on do kraja ne shvata da je ovo ipak era interneta i fantastičnih mogućnosti za komunikaciju koja ne mora da bude lična, ne mora da zavisi od fizičkog prisustva. Tako da u krajnjoj liniji oni ne mogu da učutkaju Srđu ili bilo koga time što će izdejstvovati da kanadske vlasti toj osobi zabrane da stupi na tle Kanade. Ali naravno to stvar otežava. Za one koji imaju različito mišljenje od gospodina Ramića i njegove organizacije, koji bi želeli da to mišljenje direktno iznesu pred kanadsku javnost, pogotovo akademsku. Prema tome, s te strane je jako bitno da se ova administrativna odluka promeni, ukine, a s druge strane jako je bitno i zbog Republike Srpske, zato što je jasno da je ona krajnja meta ove operacije, kao što je ona krajnja meta u svemu što bošnjački lobi radi u Kanadi, Americi, Zapadnoj Evropi ili bilo gde. Da, kako objašnjavate snagu, odnosno moć ovog lobija? To je lobi, možemo reći, on isti lobi za politiku genocida. Pa sad, znate, to nije nikakva misterija. Ako samo odete na sajt organizacije gospodina Ramića,
vidjet ćete da se tu pojavljuje nekoliko članova kanadskog parlamenta stalno na njihovim skupovima, svetkovinama i tako dalje, da progovore po nekoliko reči i to je to. Dakle, oni tu paradiraju kao članovi, pripadnici kanadske političke strukture koji daju moralnu podršku i kad treba i političku bošnjačkom lobiju, ali način kako to funkcioniše je vrlo jednostavan. Za svaki taj nastup oni su nagrađeni, to nije za lepe oči, dakle oni, njihove kampanje su uživaoci određenih kontribucija, beneficija za to što rade i praktično govoreći otprilike kao njihovi kako bih rekao counterparts ili osobe koje su u analognom položaju, recimo u Srbiji, oni su, da kažemo, na platnom spisku, ne možda u onom najbanalnijem smislu, ali praktično se svodi na to. Dakle, kada je neka politička usluga potrebna srebreničkom lobiju, kao u ovoj situaciji, oni znaju kome da se obrate i onda ti političari dalje dejstvuju u pravcu političkih struktura kako bi svojim konstituentima obezbedili ono što je njima potrebno. Vrlo jednostavno, tako i u Kanadi, tako i u Americi, tu nema nikakve misterije. Govoreći o tom lobiju za genocid u Bosni, profesor Edward Herman je svojevremeno istakao da je taj lobij itekako dobro finansiran i to čak i od vlada pojedinih zemalja, moćnih evropskih zemalja, ali i vlada zemalja kakve su Sjedinjene Američke Države i Kanada. Recite, što se tiče istine o događajima na ovim našim prostorima, da li je ona sve dalja ili ipak mislite da uprkos ovakvim stvarima je na neki način sve bliža, rekla bih, zahvaljujući dokazima koji pristižu iz različitih istraživačkih napora? Svakako da je sve bliža, svakako da ovo treba protumačiti kao jedan vrlo očajnički korak srebreničkog lobija. Ne volim da koristim reč bošnjački, zato što ovo nema nikakve veze sa nacionalnom ili verskom pripadnošću. Ovo je u isključivoj vezi sa kultivacijom mita, zvanične priče o tome šta se navodno dogodilo u Srebrenici. To je suština cele stvari. Dakle, poklonici tog mita su očajni zato što se njihova priča posle 15 godina urušava. Oni ne mogu argumentovano da je održe. Na videlo izlazi sve više činjenica, sve širi slojevi javnosti dolaze do podataka koji njihove osnovne teze stavljaju pod sumnju i samim tim oni su prinuđeni da preduzimaju neke vrlo drastične korake, a tu je glavno naravno ućutkavanje svih koji pričaju neku drugu priču. Navešću vam samo nekoliko primjera, vrlo brzo. Na primjer, u Švajcarskoj se vodi jedan predmet protiv jednog malog provincijskog kantonalnog lista La Nation, koji je 2008. godine objavio jednu vrlo blagu kritiku zvanične priče u vezi sa Srebrenicom. Dakle, oni nisu osporavali ništa otvoreno, nego su samo postavili nekoliko vrlo umesnih pitanja na koje
strane nema suvislog i dokumentovanog odgovora, odnosno pobornici srebreničkog kulta ne mogu da pruže te odgovore, što naravno čitaoce i ljude uopšte pokreće na razmišljanja, a to je velika opasnost, a to mora da se saseče u korenu i zato su oni podneli tužbu protiv tog lista, to je još u toku, ne znamo kako će se završiti. Zatim nešto vrlo interesantno, to je bilo baš pre neki dan, jedna sarajevska televizijska stanica TV1 je donela jednu vrlo ružnu reportažu o Nebojši Majiću, jednom briljantnom srpskom analitičaru koji je baziran u Sjedinjenim Državama, ali u stvari prava meta preko njega je bila njegova porodica koja još uvijek živi u Bosni, a Nebojša je iz Bosne. Dakle, oni preko Nebojše vrše pritisak na njegove i na taj način očigledno žele da se on mane priča o Srebrenici i komentara o stanju u Bosni i Hercegovini koji nisu ni malo povoljni po sadašnje lidere sarajevske vlade. Zatim, samo da napomenem na kraju i to da se srebrenički lobi zalaže za kriminalizaciju postavljanja bilo kakvih kritičnih pitanja u vezi sa Srebrenicom i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji. U Srbiji predvodnici te kampanje su nadam se da se nećete iznenaditi, Nenad Čanak i Žarko Korać, a u Bosni i Hercegovini na stolu stoji već duže vremena predlog da se u kaznenom zakoniku BiH sankcioniše negiranje genocida, a to je šifra za Srebrenicu. Jedini razlog zašto to nije bilo usvojeno je što se srpski poslanici tome protive, a sistem entitetskog glasanja obezbeđuje da ne mogu biti nadglasani. Dakle, to je to. Svako to može da tumači na svoj način. Moje tumačenje je vrlo jednostavno. Ja se ovim bavim već nekoliko godina i pratim situaciju. Znate, neki put taktičke pobede, a u ovom slučaju oni su nesumnjivo postigli taktičku pobedu time što su privremeno Srđiju onemogućili da dođe u Kanadu i da održi svoje predavanje, ali te taktičke pobede, ako ih analiziramo iz jednog drugog ugla, mogu isto tako da budu nagoveštaj predstojećeg strategijskog poraza. I ovo je upravo jedan takav primer i ja mislim da su oni svesni toga i zato se oni očajnički bore da zacementiraju svoju lažnu priču u uzaludnoj nadi da će to otkloniti njen neminovni krah. Gospodine Karganoviću, hvala vam na uključenju u emisiju Atlantis i obrazloženju koje ste dali, tumačenju. U emisiji smo hteli svakako da čujemo i Rastka Stanisavljevića sa Univerziteta Britanska Kolumbija, ali eto na isteku nam je vreme, pa ćemo ga uključiti u sledeću emisiju i čuti šta se desilo na Univerzitetu Britanska Kolumbija nakon što je doktoru Srđi Trifkoviću ukazano, odnosno otkazano ne samo predavanje, već i ulazak u Kanadu. Dakle, govorili smo povodom događaja, jednog signifikantnog događaja da je doktor Srđa Trifković, pisac, istoričar, politički ekspert, zadržan na aerodromu u Vancouveru gde je doletao iz Sjedinjenih Američkih Država i zapravo mu je nakon 6 sati čekanja i ispitivanja od strane kanadskih imigracionih vlasti zabranjeno ulazak u Kanadu. Dakle, o ovim događajima, o ovom slučaju ćemo govoriti i u narednim emisijama
Atlantis, a danas su gosti bili dr. Srđe Trifković, gospodin Stefan Karganović i Boris Malagurski. Ivana Krstanović bila je zadužena za ton, ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetno popodne i večer.